Kada bismo postavili nagradno pitanje koji je ovo predmet koji ja držim u ruci, sumnjam da bi veliki broj naših gledalaca znao tačan odgovor. Ja recimo isto ne bih znao tačan odgovor. Ovako izgleda ovaj predmet kao neka grančica. Šta je u stvari, na početku razgovora će nam otkriti moja naredna gošća ovoga jutra, Marina Bulatović-Barni. Marina, dobro jutro. Dobro jutro. Je li ovo grana neka nije? Jeste. To je četkica za zube koja raste na drvetu. Saudici, odnosno u stvari čitav arapski svet, od davnina koristi misvak, zove se misvak, tu četkicu za zube koja se prodaje u apotekama, na benzinskim pumpama, pored džamija. Konkretno tu četkicu za zube koju sam donela, ona se prodaje u apotekama i znači raste na drvetu, to se zove arak drvo i kada se oguli ta kora dobije se ta tanka vlakna i izgleda kao četkica koju mi koristimo i kod kuće. Znači ona je specifična po tome što osim toga što uklanja naslage sa zuba, ima i prirodne supstance, vitamine i minerale i stvarno Arapi od davnina sa njom čiste zube. Ovo je uvod u priču o Arapima, arapskom svetu, o vašem romanu Nina od Arabije. Jeste. Nina od Arabije je moj roman koji je izašao nekoliko dana pred sajam knjiga. Sad iznenađenje i za mog izdavača koji je Vulkan i za mene lično je bio što se već pojavilo drugo izdanje, znači prvi tiraž je prodat. U romanu govorim o Srbiji, o Saudijskoj Arabiji, zemlji o kojoj mi ništa ne znamo i o Americi. Znači govorim o svom životu u Beogradu gde sam se rodila, živela i 15 godina radila u odnosima sa javnošću. Onda sam se 2007. godine udala i odselila u Saudijsku Arabiju, zemlju o kojoj zaista ništa nisam skoro znala. Znala sam da imaju kralja, da imaju naftu, da imaju nepreglednu pustinju i kamile. To je sve što sam znala o toj zemlji. A onda kad sam otišla tamo, ispred mene se pojavio onako jedan čudestan svet, pun kontraverznosti i čudesa. Znači, zato moji recenzenti kažu da je ovo ljubavni roman, putopis, da je to komedija i drama koja ima na kraju happy end. Arapski svet je potpuno drugačiji od svega što možete da vidite. Znači, u drugim zemljama tu su žene i muškarci su tradicionalno obučeni. Muškarci nose te dugačke bele haljine, nose marame na glavi koje su obično crveno-bele. Žene nose crne duge haljine koje se zovu abaje i marame na glavi, a starije Saudike nose i one velove i samo im se vide oči. Mi kao stranci koji tu živimo odvojeni u kampovima koji su rezervisani samo za strance. To su mali gradovi u kojima imamo sve što nam je potrebno, tipa prodavnice, imamo teretanu, bazene i tako dalje, ali kad izađemo van tog kampa mi moramo da poštujemo ta njihova pravila oblačenja i ja kao strankinja moram da nosim tu crnu abaju, tu haljinu i eto, kažem, zemlja čudesa, zemlja, ja mislim, jedina na svetu gde se ne prodaju alkoholna pića, znači ne možete da alkohol ni kupite, ni naručite. Ni u kampovima ti? Ne, to vam posla, ni u kampovima, ni da naručite. Kad hoćete da popijete nešto, morate da trknete u susednu državu, to je Bahrein ili Kuvajt. Tako da kad je Vulkan rešio da objavi moju knjigu, ja sam morala da odim u Bahrein da to nazdravim, jer mi Srbi volimo da nazdravimo sa nekim alkoholnim pićem, ali zato recimo izbor piva je najveći na svetu. Naravno, to je pivo bez alkohola sa ukusom manga, jagode, jabuke i tako dalje. Žene tamo ne voze automobile, jedina zemlja na svetu gde žene ne voze kola, ali zato eto imamo tu suprotnost da recimo princ Al-Walid, koji je član saudijske kraljevske porodice, dozvolio da njegov avion vozi žena Saudika, tako da eto imamo taj kontrast da ne voze kola, ali voze avione. I tako, znači njihov ceo svet, znači celo to društvo saudijsko je podeljeno na muško-ženski svet. Znači kad izađete u restoran ili kafić, sve je podeljeno na single i family sekcije. U praksi to znači da u single sekcijama sede samo muškarci koji su izašli sami. U family sekcijama sede porodice ili žene koje izađu same. Na taj način je sve u Saudijskoj Arabiji podeljeno. Znači džamije, muško i ženske džamije, čekaonice u bolnicama, domovi zdravlja. To je zemlja gde nema bioskopa, nema pozorišta, nema koncerata. To mi jako teško pada. Znači opet kao i za alkohol moramo da odemo u susedne države da bi gledali neki
film strani koji se pojavi, ali zato imamo festivale cveća, Zemlja pustinje, koje organizuju festivale cveća. Znači, oni nemaju ni jednu reku, ni jezero koje ima vodu tokom cele godine, ali su napravili te sisteme za navodnjavanje i znači njihovi gradovi su pretvoreni u zelene oaze. Osim Saudijske Arabije i Srbije, ja tu pišem u Njujorku, koji je moj životni san i cilj da jednog dana knjigu tu izdam u Njujorku i da, eto, nadam se jednog dana i živim tamo. Knjiga je već data na prevod, pa sad čekam ovaj plasman za američko tržište. Nina od Arabije je magična priča jedne voljene, uspješne i srećne žene u kojoj se na čudnovat način prepliću srpski duh, opojni miris egzotičnog orijenta i neodoljivi šarm velike jabuke. To je maestralno ispričana priča prefinjenog stila i uzbudljive dinamike s obiljem emocija i sjajnog humora, piše između ostalog u recenziji Žarko Jokanović. Jeste. I ja kažem, ja sam jako sretna, 6,5 godina već živim tamo, što Saudijska Arabija i ja više nismo stranci. Također sam srećna jer je na proleće ove godine uspostavljene su diplomatski odnosi konačno između Saudijske Arabije i Srbije, tako da se nadam da će početi i kulturna razmjena i ekonomska saradnja i da ćemo se više upoznati da Srbija i Saudijska Arabija neće više biti stranci. U knjizi Nina od Arabije, dakle, puno zanimljivih informacija o životu Arabije, ali isprepletano i sa dešavanjem u Srbijom i sa Njujorkom. Jeste. Svi likovi su stvarni, znači likovi iz mog života. Tu su i moji ljubimci Nikola Tesla, Mileva Marić, a sve ličnosti su, znači, ličnosti iz mog života. Naprimer, naš prijatelj Khalid Saudijac, koji je oženjen sa 2 zakonite supruge. U Saudijskoj Arabiji po zakonu muškarac može da ima 4 zakonite supruge u isto vreme, ali ja kažem to nije lako. Ja znam po našem prijatelju Saudijicu Khalidu koji treba obslužiti 2 žene i ja kažem ne samo da su žene žrtve tradicije tamo, i muškarci su, nije lako trčati od jedne do druge. Znači svaka žena mora da ima posebnu kuću, poseban stan u kojoj živi, poslugu posebnu i tako dalje. Tako da muškarac mora duplo više da radi da bi obezbedio sredstva za njihov život, tako da, eto, opisujem tu jednu zemlju zaista o kojoj mi apsolutno ništa ne Reakcije čitalaca, kakve su drugo izdanje pred nama? Pa eto, uglavnom, jedna vaša koleginica, novinarka, kad je pročitala, ona mi je rekla da je knjiga toliko puna optimizma i smirujuća da, kaže, smatram da umesto lekova za smirenje treba da se prepisuje Nina od Arabije, pa eto, meni ostaje da verujem u njen sud. Hvala vam puno. Marina Bulatović-Barn je bila moja gošća, dakle, autorka knjige Nina od Arabije, knjige koja je upravo doživjela svoje drugo izdanje. Hvala puno. Maja Živanović.